هر دفره هون لیل متماشت کن دما باش ببینرن هجاب و یرو گشدان هری داوی لسرانسری جهانی قومینا امی هول بدن 20 دقیقه جهانی دا پیش کشی وکن کرم کن. افریقیا یاکو شاهدیه دربه لسر دربه دکه با آلوزیه را روبرویه لنیجری روبریا جونتا دخوازه بالیوز فرانسا جوالا درکه و به هزاران آلیگرین دربه بخوا پیشانزانان لبر بالیوز خانه لپایتخت اف یک جاره کدن دوباره کرن. سرکومار فرانسا ایمانوئل ماکرون جدی بیجه مالی بورکینا فاسو و نیجر بسایا مهنه. فرانسا برواجی مالی و بورکینا فاسو دمجارا ماینا لنیجری ده به اصرارا. دما مجلس لشکریان نیجری دای بالیوز فرانسا سیلیوین ایتی بو جوالا دربی که و بدایی بو. لی حتی انها افدا خوازا مجلسی پیک نهاتیا. لهمبری ویکی آلیگرین جونتا لشکری لبر بالیوز خانه فرانسا کمبون او دا خوازا درکتناوی کرن. تبی فرانسا هن ولاتین افریقا و نتوین یک بویی روابونا کنسیا لشکریان نیجری ناس ناکن. داربه کو 26 تیرمهل ولات پیک هاتی و کپیلکی دن آداربه الافریقا هات شیرو بکرنه. جدا 2020 و افریقا شاهدیه هشت دار بیان کرد. فرانسا یا سالنداوی باندوراوی لسر کلونین و ینبرین لروش آوای افریقای کیم بویی ولاتی هری زیده باندور بویه. La transition sur les questions sécuritaires. پشتی داربین لمالی و بورکینا فاسو هزین فرانسی جبان ولاتان درکت. تی ادعا کرن کو جی پشتی درکتنا هزین فرانسا لهرمی شری لدیجی کومنتون دراو کیم بویه و اویک بویه سدما مرنا گل کسین لهرمی. بورکینا فاسو مالی و نیجر کو بسالان دبن دست لاداریا کولونیال یا فرانسای دبون جبو آزادیا خو بدست بخن سری هلدانه. Professionnel, je l'ai présenté au mois de mai dernier, est une cause nationale. سرکومار فرانسای ایمانوئل ماکرون گوته بورکینا فاسو مالی و نیجر بسایا فرانسای هنه و ام تسلیم نابن. ماکرون ینیزی 1500 لشکران لهرمیه جاره که دن تقاضی لسروی که کرکو او دست لاتا دار بکران ناس نکنه. ماکرون دازانین که او بسر کومار نیجر بازوم یج وظیفه هات دور خستن را داخوا گوته از هر روز بسروک بازوم را تاخوم. لولات افریقیا ناوین گوبانا دواری پترول دا گلکی دولمند داوی لخاندان مالباتا بونگو یعنی 100 سالی هات. سروک نوجی پریس و ریوبریا ولات بفرمی گرده دسته خواه. جنرال بریس اولیگو دستیه طباقی ده سالاداری بدست خستو بو لبردادگاه دستورا بینگهین سوند خواه و بو سروک دستگاه و گوهیز. هر وکی ده مراسمی ده جارک دن سوزا و گوهستنا به دموکراسی ده. جنرال گابون دمکدریش ریوبریا مالباتا بونگو ده ارکن ده آستا جورده گرده بو. تیزانین کو بریس یه 2019 و فرمانزاریا پارزوانین کوماریه به مالباتا بونگوره هم دواری خزم هم جی تیکلین دمدریش هیا. لگابونا ولاتی افریقیا ناوین کومک لشکر دسیه تباغی ده کتن آواهی تلفزیونا نت و یوراک هاندن کوان دزدانیه سریف بریه. لشکرین کوچخوارد گوتن کمیته و گوهستن و گراندنا سازیان راگهاندن که هلبجارتنین 26 طباقه هاتن بطال کرن و سینورین ولات هاتنه گرتن.
روسیا کو د برفرسندê de peyama xwe ya ji bo kontrolkirina xaka Ukraynayê de nîşan dide. Artêşa Rusya bi dronan baja êrişî bendera Odesa kirin. Ev êrişî beriya hevdîtina Serokkomarê rejîma Tirkiye Erdogan û Serokê Rusyayê pêk hat. تیکا سەرۆکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و سەرۆکێ ڕوسیای پوتین li Sûçiyê dest pê kir. Di rojeva Putin û Erdogan de mijarên ji krîza Ukraynayê bigire heta peymana genim ji projeyên santralên nuklerî bigire heya geştiyariyê heye. Erdogan beriye hevdîtinê ji çapamaniyê re axivî o got. Piştî hevdîtina me peymana ku bi civîna çapamaniyê ya li ser korîdora genim were dayîn wê ji bo cîhanê bi taybetî jî ji bo welatên kêm pêşketiyên Efrîkayê bibe gavekî pir girîng. Biriya korîdora genim a ku di tîrmeha 2022 de bi navbiyankariya Netewên Yekbûyî û Tirkiye hate avakirin, derdora 36 milyon ton genim bo bazara cîhanê hate şandin. Doh jî Rusya êrişî bendera Tinnî ya li ser çemê Donayê kir. Di vê êrişê de binasaziya benderê xisar dît û du kes jî birîndar bûn. Şerê li Ukrayna navbera Êrîvan û Moskoyê jî alos kir. Ev yek ji mukirhatinên Serokwezîrê Ermenistanê Paşinyar derket. Paşinyan got ji ber em piştevaniya êrişa Rusya ya li Ukraynayê nakin, wan dest ji parastina Ermenistanê ya li hember êrişên Azeriyan berdaye. Ermenistan piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetê jî hîna di gelek waran de bi Rusyayê ve girêdaye. Yek ji baregehên herî mezin yê Rusyayê li Hermê ye. Serokwezîr Ermenistanê Nikol Paşinyan li wê yekê mikur hat ku ji ber ew piştevaniya êrişa Rusyaya li Ukrayna nakin, Kremlîn di parastina Êrîvanê de xemsar bûye. Ղարաբաղի շուրջ 5 հազար բնակիչ չի կարողանում վերադառնալ եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Nikol Paşinyan diyar kir ku êrişa Kremlînê ya Ukraynayê Ermenistanê ji erkên wê yên aştîparêziyê dûr dixe û got tu wataya peymanên ewlekariyê bi Rusyayê re tune ye. Paşinyan ji rojnameya li Republigoya İtalyayê re axivî û got mîmariya ewlehiyê ya Ermenistanê ji sedê 9.9 girêdayê Rusyayê bû. Di mijarên ewlehiyê de xwespartina hevparê yekane şaşiyeke stratejîk e. Ji destpêka şerê Qerebaxê ya 2023 de leşkerên Rusî wek hêzên aştiyê di navbera hêzên Azerbaycan û Ermenistanê de tev geriyan. Paşinyan ev leşker bi wê yekê sûçdar kir ku hewl nadin alûziya zêde kêm bikin. Ermenistan bikevne şûpî têkiliyên xurt bi Kremlînê re heye û ji bo piştgiriya leşkerî serî li Kremlînê daye. Welat yek ji mezintirîn baregehên Kremlînê yên li derve ye. Paşinyan daxuya kirin ku herçend ew hişyar bin ku şerê Kremlînê li Ukraynayê rexne nekin û şîrketên Ermenî alêkariya kompanyayên Rusî dikin ku dûrpêçên Rojavayî têk bibin jî ev yek têra Rusyayê nake. Paşinyan her wiha got
کرملین علاقه خو به هرمی را وندا کریه و پلان دکه کو جهرمی درکوه. روسستانه میشار کایلری بروموف هنز ای کرملین لشکر خو ارمنستان وکشاندن کو لوکراینای بجه ببید. ارمنستان ایسال پیمانین کرینا چکان اب روسیای را تک بر و دست به کرینا چکان جهندستانی کرد. سروک وزیر ارمنستان پاشینیان باوک اشکره آنی زمان کو او دخوازن جریخستنا پیمان اولکاریا کومیا پر نتوایان یا روسیا سرکشیا وی دکه جی درکوین. وزارت کار زرو یا چین را گهاند کو سروک چین شی جینگ پینگ بجداری لوتکیا گبیس نابه لشوناوی و سروک وزیر چینی دی بجدار ببه. چین و نه ده ایلونی ده آستا سروک وزیرتی ده بجداری لوتکیا لیدران آگه بیست ببه. بردف که وزارت کار زرو یا چین موانین دیار کرد که سروک چین شی جینگ پینگ بجداری لوتکیا گبیست یا لهندستان نابه. لشوناوی و سروک وزیر چینی لگیانگ دی بجدار ببه. نیانگ دیار کرد که گبیست جبو هفکاری آبوریان ناونتوی فرمکه گرینگه. جالیدن سروک امریکا جو بایدن جبر بجدار نبونا سروک چینی شی جینگ پینگ خمگینی خوانیسمان. سروک امریکا بایدن دی دو چارچوه لوتکه سروکن گبیست ده هفت و ده ایلون ده سرزانا هندوستان بکه. پشرجی و بچه ویتنامی. سروک روسیا ولادیمیر پوتین جی هفته ابوری را کاند بو که او بجداری لوتکه گبیست نابن. لشوناوی جی وزیر کار در و سرگی لاوروف دی بجدار ببه. لروشلاتی دریا سپی جوینن خورتکرنا هفکاری پیکتین. لیدرین یمن، قبرس و اسرائیل جی پیکاتن. ده جوینان ده جی لیدران ده. وکد بیشن بریارین خورتکرنا هفکاری سیالی یا لروشلاتی دریا سپی هدای. سروک ریوبریا قبرس نیکوس چریستودولیدس، سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و سروک وزیر یونانستانی کریاکوس میتسوتاکیس للفکوشیا قبرس جیویان. دروژه و سرکیا جوینه ده انرژی اولهی و هفکاریا هر سی ولاتین روشلاتی دریای سپی هبو. سروک وزیر یونانستانی میتسوتاکیس بالکشاند کو سرگرینگی هر سی ولاتان یا لروشلاتی دریا سپی و گوت. یونانستان قبرس و اسرائیل استونین بنگهین ین آرامیا لروشلاتی دریا سپی پینا صدقه. هفکاریا سیالی هم ده آستا سیاسی و آبوری و هم جی دوارن دن ده سودن خو اثبات کریه. هر سی سروک ده چارچوه یا لطکه سیالی یا کجاره یکم ده 2021 هاتا لدارخستن ده جیویابون. هر سی ولات خو آمده دکن کو پیمانه کی انرژی به انجام بکن کو تی ده پروژه کی مزن الکتریکی کو تورین وین الکتریکی آبوریا گازیا پوتانسیال هرمی دنا برا حوال بندین وانزه به هفه گرید ده. دبنی دریای سپیده و کابل یا جدر انرژی کی 2000 مگاوات بشاندن. اف کابل یا کوی هری کوریا لبنی دریایی و رولکی پرکین نابرا آسیا و اروپای دبلیزه. جوینا بلند آسیالی دی تیرمها بهوری ده هاتب و پلان کرن لیجبر پرزگریکا تندرستی یا سروک وزیر اسرائیل نتانیاهو هاتب و پاش خستن. سروک قبرس باشور چریستودولیدس گوت. مکانیزمی سیالی بشک جهفکارین هرمی یکو رولا قبرس و یونانستانی لهرم روشلاتی دریای سپی وکی ولاتین اندامین یکی تیا اروپای نشاند ده. میتسوتاکیس بالکشان سرگرینگیا جنوب و دستبیکنا دانوستاندنین جبو چارسر یا پرزگریکا قبرسی یا لگوری بریارین نتوین یک بویی. ریوبریا لندنین نکار ریل بر پیرا کوچبریه یا بر بولات فبگره. جمارا کوچبرین کدناوا روژه که ده. دی خوگهاندن انگلیستان گشت 872 اف هجمارا هری زده یا کوچبران کو ای سال.
دروژێکی de xwegihandine wî welatî. İsal hejmara herê zêdeya koçberan ku di rojekê de bi keştiyên piçûk derbasê kanala Manşa Ingilistanê bûn rekoreke nû tomar kir. Ajansa nûçen a Brîtanî piya ragihand ku tenê di roja şemiyê de jimara koçberên biriyên neqanûnî xwe gihandine peravên Brîtanyayê gîştiye 872 duyan. Ev jî rekoreke nû ya pêla koçberiya di rojekê de ye. Beryanha jimara herê zêde ya pêla koçberiya di rojekê de bû welat di dehê tebağê de hatibû tomarkirin. Ew jî di rojekê de 756 penaxwazî xwe gihandibûn perevanên welat. Di nava tebağê de bi giştî 5369 koçberî xwe gihandin sînorên welat. Ev dane ji 2018 ve jimara herê zêde ya penaxwaza ye. Hejmara kesên ku di vê sefera xeternak li ser kanala Manşa İngilîz de xwe gihandine welatê giravê îsal nêzê 21,000 bû. Ev hejmar li gorî heman salên borî kêmbûna hejmara ziyaretvanan nîşan dide. Yek ji sedemên derketina Brîtanyayê ji Yekîtiya Ewropayê jî xwesteka baştir kontrolkirina sînorên xwe bû û di vî warî de tev digere. Hikûmeta kevneperest laheyî ji bo tirsandina koçberan tedbîrê nakokî dimeşîne. Tê plankirin ku kesên biriyên derqanûnî bên welêt bêyek û şert û mercên wan ên şexsî hebe wê bên girtin û dersînorkirin. Rêxistinên mafên mirovan dibêjin ku ev pêkanîn hiqûqa navneteweyî û mafê penaberiyê bin pê dike. Lêbelê Serokvezîr Rîsî Sunak ku ji bo xwedkirina destê xwe li hember Partiya Karker ku di rapirsiyan de dengên xwe zêde kiriye, tedbîrên tund pêkaniye. Vê yekê jî heta niha nekariye meyla koçberiyê berûva bike. Li ser hevê xebatên derxistina çavkaniyên serekî têne meşandin yên enerjiyê. Di çarçoveya vê yekê de bernameya NASA de armanc ew e ku heta 2030 bingehek li ser heyvê bêava kirin. Zanyar di wê baweriyê de ne ku dirêwîtiya ber bi Marsê de heyv dikare wekî rawestgehekê were bikaranî. Zanyaran çavkaniyekê enerjiyê bi dest xistine ku dê rê bide astronot demên dirêj li ser heyvê bimînin. Di çarçoveya bernameya Artemis a NASA de armanca we ku heta 2030 bingehek li ser heyvê ava bike. Zanyarên ji zanîngeha Bangora Wallaceê ji bo pêşxistina jiyanê şanê nüklerî yên bi qasê tovekê ava kirin. Profesorên ku di vê pêngavê de cêxwe digirin, dibêjin pêvajiyekê dijwar lê ji bo wan cihê kêfxweşiyê ye. Teknolojiya ku ji hêla zanîngehê ve hatî pêşxistin, tevahiya santrala nüklerî bi qasê otomobîlekê dike. Zanyar di wê baweriyê de ne ku dê rêwîtiya ber bi Marsê de heyv dikare wekî rawestgehek were bikaranîn. Ji ber ku li heyvê ji bo teknolojiyên nûjen gelek çavkaniyên pêwîst hene. Bikaranîna van çavkaniyan li ser heyvê dibe ku rêwîtiya ji wir ber bi gefstêrkên din ve hêsantir bike. Profesorên vê xebatê de cêxwe digirin diyar kirin, ew ê dimehên pêş de hemû aliyên sotemeniya nüklerî biceribînin. Ji ber ku li ser heyvê atmosfer tune germahiya hewayê heta 248 pîle jî dadikeve. Mazota nükleria Trisofel ku ji hêla zanîngehê ve hatî çêkirin, dê di santrala nükleria Mikroya ji hêla Rolls-Royce ve tê hilberandin de were bikaranîn. Wê santrala di rêwîtiya fezayê de çawa ji bandora zextên dewrdor derbikeve wê di caribandinên demên pêş de were famkirin. Profesör dibêjin ev roket dikare piştî rêwîtiya fezayê bawekî serketî dakeve ser heyvê.
Di mehaborê de jî Hindistanê roketek bi navê Chandrayaan 3 şande bû Bakurê heyvê. Vîseka cîhanî li vir bi dawî dibe malê ava heta vekîlê hûn li gel me xatirê we.